Ketheka mutegere Weru TV na nguchokire nkatho chia mwanya no ntuboko na kanyaga kega kwatana abatu kindeto chieto che Weru tha mwanja unibetwa wini wa Kingero. Tukiambiriria ndeto chieto ni ati MCS bambungi ya kaunti ya Embu ibaichumirete na kuendekethia kulwa mwankwene agwantuko 60 kwa sisi wa kima kaunti ni ubakiwa boikumania na maandamano ya kuthetera cibitari ya Shara level 4 yarayatirire bimwebia iko bianto bario wabo bwatetheria ochonkoni kwethera bukibwethwa na kuonekana kurika. Bunge ya kaunti ya Embu nevituketie ati minister wa ugima wa mwiri thiini wa kaunti ino niwe Jamaa Runyenje ambe arugamwe wira gwa kavinda niguo gwikwa uthuthuria. Ino ni vuve ya ruvonge rwa ugima wa mwiri gukorwa rugondererete wirari wao na varia thibitari nyingi thiini wa kaunti ya Embu itaravesa na utungata uria uvatie. This assembly resolves one, that the county executive committee member for health be required to step aside from office. Fourthly, to allow for independent, impartial, and thorough investigations into the alleged gross violation of the Constitution and other relevant laws, specifically failure to implement the Embu County Health Services Act 2024. Ya wali wokuvin ni thibitari ya Shara level 4 iria utungata uthiete nthi muno nginyagia ekari amwe na uyu mararikiriria kururungana kiumia kithiru. Mururungano uria anake airi marathirwe ni thigari na gukua vau makirwira kivoto kiao gia kugwata utungata mwega wa ugima wa mwiri. Mr. Speaker, the language that the government understands most in Kenya is that of protest. Is that of picketing. It is when they hear, because if you remember, even the boys and the people who are venting, who are giving grievances over the Shara hospital, are the people who are treated in those hospitals, Mr. Speaker. Kina Mashenda being one of them. Guku ruvonge ruru rwa ugima wa mwiri rukiruta kwa mavetia ni undu wa utumiri mucoku wa mbia iria magairitwe ni mbunge. It is in history, this is the department that equip before completing. In our budget, Honorable Speaker, I will normally see money to equip a facility which is not complete. So a facility was equipped, the maternity was equipped, and the maternity is not complete. So with that kind of reasoning, Honorable Speaker, I think we have a problem, Honorable Speaker. Mwenari wake munini wa speaker niwe Ibrahim Swale akiuragia ngavana Mbarire gutigirira wamuri uyu ni wekika uria mavitukia gutari gutonye uteti wanakana kuorotana. And Honorable Speaker, I want to say clearly on record, if you pay bloggers, we are going to talk to the people of Embu County. We will not talk it here now. We will talk it outside there. We are doing a legislation law here. If you don't do it rightly, if the executive start paying bloggers, tarnishing the name of this house, Honorable Speaker, we are going to tell the public outside there. We are not going to do it here again. We are politicians, we know better. Thank you. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbeta Warita Mwaniki wa Musiri. Tugetana mbere na ndeto ingeni atia kariba kuma Ntobaiga kia maganjo wa dini ya Kejai yashikone bunge yatigane West baichumirete na kuthetera kiraba kuwa kwena muntu mokwendo bachuna kaumoko kandoe itangibira paero nura wari ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na ranende bakuromba thirikari na atongeria borabe kugaiteneka obatetheria no karia itangi bibi kenda bitaithire bigita na ntobaraba kwendo biyukia. Nia kariba Antobaiga wadi ya Kiaja itigania West bagisiumeria gukaria intobia obia roji biria mwana itangi bakiugani bitonye ruine siasa na kwenda kuthukwa kuma kiribo ni mtu kiumbe. Rwero wetu rira twara iru intobi no ntino tu twandegete proposal eu wo indi omwe wa antoba bandika rira twara iru material itowererwe muno turona tukonywa roi lakini toeterra mwanka toona mantu yate kobua toikweru are interview bia toibieyeta kwirwa atwe kweja koro kwa toero ne koro bakina mama to andekere proposal nekenda twawa etangi keu tore koro
ba etora redo ndo bathena ntorere na proposal kuria mbati toya horo twatorwa maiga nĩ thĩna na ndĩtũmĩte kwagĩa thĩna ya karibaba gũkinyĩra rũnjĩ. Woni kinya kwĩra rũĩ rũu rũĩta kwĩrwa na undurumo ntiomba kwĩra kambũra rũĩ nkarairwa 20 rũĩ nja tiaro karinto bieto kinya na nya bare akwa ya tote chonje towekera ntu turariri matiro chonde towekera into bieto tote taro ndurumo renge Nkurukini bagwetete into bibi bitengerwi muingi na kuromba thirikari rĩrĩ kubatetheria gukaria birabiri biao. Kuri antu ombi kwithia baina cartel bakethwana kithaka kitu na kiatu kwenda wakirwe tangi te constitution ndene mau kwa thirikari barwe kuona ni atiri munda yetu yo tayari title ndindi ye tayari otebi bitio munda yetu in number 10196 bogi kwa member yetu so mantu yetu yonde yario na nkwenda kwira contractor narari na kateo sira bakoyirite nointo batu itwaumire ndenda kwari na chungu kiuga atiri antu beto itwa vigilance tana kia manto ya rũĩ beta bandika proposal na kanyuethia maremu baikia kwa muchongo ya twawa manto yau ana beto batandro chia kwenja kithima kiu twaya na matangi ya kwenja kithima kiu thai nende nirio beyeto twira renge na rĩu batucokia renge misirira twaumire batu tukuri aruare na ngaba na ketha no wikwa na kayuka eyo tutethie. Keripoti la Weru TV kuma Tigania Beta Brian Kimathi. Rais wa Nthuru ya Kenya Ndagitari William Ruto ora nowe mutongere wa kiama kia UDA na mutongere wa kiama kia ODM Oburu Oginga babo pelibe kiete muchimanio na komiti chia biama PPAPL karone rais mushini munene wa Nairobi. That's how we describe them. They are very good people, they came. He used to be our chairman and imam. You're not putting up socks, to putting on socks. This one, I was there. You know they were there. But when we were... Kwongina kuni ati ya biashara bamburi thokone ya Kathangasini bonanitie kuria kwanirwa kwoni mauri ya mburi kuonekana ye na mite ya nene na raba kuonto bobu kaithira bogeta mbere no kuyiro batithira bakiona bisi inya yochokia Ana Boskuru mwandiki wetu Andito Makina Mbabu na tumenyithio. Ingi biashara bakwendia mburi Kathangasini ne baumirite gutariria bura gwitia kwa ngarama ya uturo kubaringithitia nene unturia baugite ni utumite nginya maguri ma mburi memana no ntubwa ntu kwagia mbia lakini kulingana na bure mtho kwekaranga ngie mninjo bana nderi arakata kwa yana ta uthiti onto kwa ananchi batena mbecha ujumbo thuku bana thoko ya mburi munde timbeka ekari na imo no ntumbecha mbura twagora na mburi ngiri nyanya endu ngiri tano ni batarĩrĩtie gũkĩrĩra kũremwo gũcokia na macukuru kiumia tũthiĩte nĩ ũndũ mbũri iria bendagia bakona mbia jia bisi te kũgũrwa thoko yetu ĩtiena gora munde twendia mbũri na ngiri cierĩ abiachara mundu tiembe jira bena chiona njimado tukachokia na cukuru ona meje wana kinyambi mbũri wenu yetegemerete kũrerana na kuirana cukuru kugaruka kwa rĩera nĩ kũbaringithĩtie nene bakiuga bena yũra kuona mbura ĩtiuraga ĩrĩa ĩngiumba kũbatethereria ana gwetu nakia mirampa na kamutu ya ndo mbura ĩtiurĩte ĩcokete mbande ĩmwe na gwetu mbura ĩticokete ithana gwabura tie ya kũreta na gwetu mbura taura wana nende tũkũrĩma gwetu gũtiurĩte mbũri wenu twĩrĩgĩrĩte chokia nĩ mwana cukuru nĩ twĩrĩgĩrĩte kũrĩa ĩromba rĩao kĩthirikari nĩ gũtigĩra nĩ kũbairĩra kiro jia kũthimaga mbũri bakiendia bakamenyaga mbũri na kiro jigana nĩ orĩre bakũromba kũnenkerwa mbasarĩ kenda baomba kũthomithia na bao ombeka thirikari ya kĩndĩ kĩ ĩtũgũrĩra mbũri no waba ya pendekeza gũtũgũrĩra no na kiro onto thaino ende ana kũringo no ringo no tũkinya ũtikũmenya mbũri na kiro igana ngũkwendio kendia yombene gũgu Ndio bamo nyoma bomba kuga nto konsindo tugure inya either kilo ina chero chije nto choberia nene betu choberie bona ka bagatu nekera na basari tuirana cukuru
Abiashara banguku kithoko ino ya Kathangaseni nabo nibonekanite bakimurika thirikari ya kaunti kiria bakuga au bendagiria nguku ni akuĩ na kioro kia thoko na nikiomukire gochiago chithungire kioro ni kiria kinya kia kioro au njogiro chiruti chira miragu kongoria thirikari ya Tharaka Nithi watuika mama chama nibo bakoya gutugithia nyamo ngikanjuku watuika batichenjia umethutigita kanjuka iri nguku chiago ithungite chire au ni chikwirire au ni tukuria thirikari ya Tharaka Nithi tukuga nyamonge muthomi njoka tujubiriaga na tio karana na guru akiuga ati no thirikari ya tuyene ya turuthe ya maendeleo. Ukiripotera Welu TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Kathochia mwanya muno kiwe Makena Mbabu na kiwe mutegeri kwithira witite mbere na kurumira ndeto chietu cia Weru thaa mwanja tunekanya kunogo kanini tuchokirete na ndeto nkuluki ugeta kuraya. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokani ba mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. We will root out the rods, those who traffic in corruption and death. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that.
anaapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kugonga na msara? Nitakugonga, nitakulipua. Muchama niyo kayo thire otweta kembeche tina baita chiambi no oteko chenchia Mutwaja gairo bitego tutethia niki. hai to kurega Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekurekia. ngoro chako na guchenga iko chenga Aremi ituigetwa matata zenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia. Aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kiriro kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Nuina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo kwa mwire nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county na cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds siri yaku gwe murimi. Karumo TTN kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4 level 5 monka level 6 mathomo jara tuhejanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies level chionde. Karumo TTI eritiganio West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nuntu bonte tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone cha rojo. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Gakwata ogeni orengi na katho cia mwanya no tubo kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu na nende atucokia riboti ya mwanya urimi bore yechunje kia mbere kiratubanganiriti mwandiki wetu wa ndeto Gakimutegi. Bore ni imwe icigo mbunge bira binene kiri kaunti ya Meru ni gicigo mbunge kira kirima irio mwanya mwanya. Indi amwe na bobo bore yithagirwa yena nteri imwe ira tibu ya kiri urimi ende guntu kura konene bori kura kwithagirwa gukirumiru yura. Indi amwe na kwithirwa mbura ni kura boka na kwanda kirio bitikura no ntumbura etigana nteri imwe mono ta nteri cia ntumburi na guntu kumwe kwa wandia rwirirwa rera. Untubura butuma arimi bagatigwa bakunurito metho yura na gutigwa bawete ruthia no ntubatikomenya bakaumira ko utegiento yake ukigwetwa ambura no tebia kurabia umya ndene bya umere biroma nande batie kwenda thinene na muno gukurukirana kinya gucokiana skuru kwena thina sana ntumwanka nande nyogataga myundene yetu utegiento tumenya kurita na batu nande twina na tugacokia skuru twina manto ya maingi ya kwendaka na mwanka nande ora kurarira uteke tumba kuthithia kamwaka kare kaimbere ndera twarine tuonete tubia kuria tubukai muno na thaiji twina miaka iri tayari
tinga yikungana na cukuru ibati gutegera no tayari na ndana betite gucoka cukuru kwa uwa nkoromba thirikari atiri bagitegera kinya mantu jana bwa cukuru na uba cukuru gicokwa iba bati ko konsinda ntubantumburi no ntubantumburi na area yije ya bamuhuro antuba ube na thina tayari keda miaka yu yonde batona ngai no ntuthinera twine oguku twina thina kume mpara kuma ya ng'ombe kume roje mpara erere guku tutiona twana togwike cukuru. So arimi for the last three planting season batiromba guketha Ndagera moving forward anto abakambiria gucoka kuromba mitu kuromba irio ato buromba nya kukombekana nya bwo tutetheri irio no tuthaibu kona bura kuko kuromera ino bikaretwa skuru no ana bakona bia kuria tweba strategete irio mundene na ndetha yo tebio tutemea tukathithia atia na gya kurigaria na ate yurarerere tiwataga anto ake kinya ndethi tiga wa thina no ntumbura yarega kugana ri ikuikaruta bia kuria ni gatigo ikigunkaga muthetu na kiragia nkanaga rimi muno bakuma ntumburi na ate nkinyo kethirwa kuri na antu batare bomba kugurira ng'ombe ciao irio amba bataima bakaya bakaya na bagatigwa batari no ambi so kategera ndethi thai ciumite kuraja na inya thai te akachibu ino ndu ina chikare so turi gwatu challenge ya kuiro ng'ombe ito gwatu challenge ya kwethira into bietu bite kwethira birenyira no ndu ndethia etherete kuretero irio bibite unganirio itikura ng'ombe cietu cikwambiria nya kuthira impara na inya ire itirathira impara ikujugwa inturu buciathira cionthe ng'ombe cietu igukwa impara na anto batena mbeca cia kugurira ng'ombe irio na muntu ora no akomba kugurira ewe irio etegakue gekweje kaiwa na igitumikira gitigaga karibe na kieo kinene na bakiromba thirikari rimwe baraithagiria na muno kiri kuretaga irio bia msanda kiri guntu kura gukurumiru iura tikuraja kathita onitwira ndiuga twakirwe ni ndamu inene kathita ikenda ndoje citukinyira na no this place is virgin potential antu aja ni nene muno apart from that inye ithima bienjwe county government MPs bonde ba collaborate ora bomba uturetere ithima bibinge tona roji kuri na nde mwire aja baisigiria ngaba na ora wetere bana madam Kawira athithitie nde mwitumirite mabilioni ja mbeca na time itore gatethia antu ba muuro ndeji na bankando na ingi yathithwa committee ire committee tayari akukuona ni ntwithingia nde mwicio the ngavana uri ku bantu jajo nde jathi tu ngavana kutijo tukona tu tukonsinda rutere rurwa rugiri ndeji turiromba jumbe betu muno mwachimi wari ndikiri kethoromba tutethia nturejere nda roje na iroje twagite tukeja kuona roje twamba kwethura tukingania kiri gicunji kia bierero tukaraniria na mutaaramu wa urimi atwere ithimbi yongo arimi bomba kurutha kaingo bona gia kuria mbura yarega kugana na nkuruki tukaraniria na bamwe barimi bara bombete kurima na tuye tunini turaba kuona Gaki Mutegi kiri rugono rwa mwanya urimi buri. Kathochi mwanya muno kiwega ki Mutegi na kiwe Mutegi ari kuona kanyaga kuatana bado kintheto chietu gaitene kambithire ngiwikie mwe kwa imwe mwanka rutere rungiro studio chietu tuatane na kikosi kia Katiba Kajenzi.